Dobrodošli na ovaj klip i u današnjem klipu ću vam pokazati kako skinuti Call of Duty 3. Znači ovo je jedan malo duži klip, pokazat ću vam kako skinuti i instalirati Call of Duty 3. Možemo da se bacimo na tu temu. I ovo znači kada otvorite ovo, obavezno ćete imati dole u deskripciji sve ove linkove, znači kucite Call of Duty 3. Idete na to. Doći će ovako, kucate Call of Duty Modern Warfare 3 Reload. Znači idete tu, idete ovaj magnet ovdje. To je za torrent, znači treba će vam torrent. Obavezno. Pokreni aplikaciju. Ako imate torrent ovako će vam doći, ako nemate morate da ga skinete. Sad idete ok, ja sam već ovo snimao, Offensive, ovo sam skinuo CSGO, dobro to je nebitno. I ovdje će vam početi da vam se skida, pošto ja to imam, ja to neću da skinem. Sad ovako, to kada vam se skinem, ovako će vam se pojaviti jedna ikonica ovdje. Idete na tu ikonicu, samo next i poslije kada vam se čita, znači treba će me barem 15 minuta da se učita, to jer je dosta jaka igrica. Sad ovako, da kažem koliko jak kompjuter treba da bude, znači morate imati najmanje 512 grafičku, 312 hard disk, znači morate imati 2 GB rama, procesor može bilo koji, zato što je ovo kao igrica za bilo koji kompjuter. Sad, zašto je trojka? Za četvorku, četvorka je mnogo jača, treba vam 6 GB rama. Procesor vam treba neki vrhunski, znači treba vam grafička, barem 1 GB i 500 GB hard disk. I to je to bilo što se tiče ovog klipa, je bio jedan vrlo kratak klip, znači ako vam se sviđa obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo, pišite dole komentare šta želite da vidite, da li želite neki novi serijal i puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!